Yesi, basay tuwata man ang mga leon, hay paso tuita, nang tulay nami do ibotok ko, pengkeng sahur madua matutuha mo tujulo anon, pa itu paupo. Iba sa doon ako tulay nami do, ito nami, nang diberi nami, Rio nang di CSC, mulai sadar tutu, nung gabi dua tutu, natutuang. Jadi molo tu son tong mata tong menjauh inoko tu ada baru dah. Jadi saya gak betul tu atau pauna dililita dormuna tujulan soni masalo sedonoko. Atorong sudah di Pasiko udah perjodoh itu pengurus nababan Kota Batam dah. Homan na Pasikopon udah benar Pasikopon. Mau lihat ma di hamuna dong tubuh nami nadong di hutaon. Dile kamu partikia tuhami. Cuma lo main tadu tu mandok mau lihat tu mata nomor 2 di Batang. Diala asido holong nirwana do marhai masuk kita satu partikia no. Di hamuna abang boru nami. Do na boru di son jongjok kami mewakili pengurus Borsa mengatasi sekota Batam. Molope dang boy jongjong uluan di bunguatan na boru amang boru. Alarong do ulaw na denggan senor rikot. Molope sekretaris di son naong sahata ma do ketua umum. Di son rohami hula-hula muna Borsa mengatasi naban narong di Pulau Batamon. Patuduon las ni rohanami di parbogason nilai nami do iboto nami on. Amang boru na boru siya las ni rohanami las ni rohani bunguata. Adong do di patupa songon gatinikado na patu pasatok kado gatini boras ma na pasaton boras. Tung na songon dia be bilangan na amang boru na boru. Asa titim mana tinoba golang pangarahuna. Oti susadia parbuelas ni rohani bunguata tung las marohani amang boru dohot na boru kuade pasama mang. Asa dohon nami masongoni do konis tua-tua adora-adora lukang main na togu-togu di lobu. Adora-adora tidi matong togu-togu di horbo. Penggeng sa rumah dua mamang boru rok na boru. Sa pairing-iring pahupu. Satu namar nini, satu namar nolo. Songoni ma di lain nami do iboto nami. Iso jongjok kami hula-hula muna tulang muna marga nababat. Mabuan ulos na gajang pita-pita nami matong tomata nomor 2 di bata gajang ma bagarita gabe. Gajang ma tutu barita nas teroa bigon nami tujuluan di arion. Ulos na hafal mo. Tangiang nami matongon hafal ma masamota diamu. Asa saha may na solu satu botian. 1 300 toho matong dinodang di bulan. Sama naurina dengan pardongas saribeo muna. Sama tu panggabia perhorasan totong mamu diramoti tuan. Moro tumpe songonon na boy hubas atami. Ulos siya tong atungan buata. Tuhat tadi batama na batuluson pardongas saribeo muna. Sidot-doti mahami apar siduli. Hati-hati mah di hamuna raja di haduli nami. Nuaing Pasiko Bapak udah mah lospita mah godang ka. Putih majahoba di salut dengan bahasa dot basuna. Kesempatan non, hol tu hamuna 2. Tu ekko siat tu di batakku dang pola, ngabosan, ngudang. Untuk kalian berdua sebegitu banyak wejangan yang diberikan pendeta pada saat kemarin penandatanganan naskah perjanjian. Begitu banyak juga nasihat edor sama kalian. Dari tulang juga dari Bapak, kalian kamu sudah boru sama orang nababan. Utamakan nanti dalam setiap rumah tanggamu nababan dulu, ya. Seiring dengan dulu permintaan kami kepada Tuhan, ini adalah penambahan. Ini adalah kelengkapan. Intinya berkat Tuhan sudah berjalan langsung. Atong dohoro naima songon do ni tua. Artia bonani harima si pahasar ma bulan. Asani asima tu haran tuma dihamu anak nama sari dohot bolu si purja bulan. Matutun namo. Lima do taganing toga paonopon gordang bolon taba 2 palu-paluna asima rohani Tuhan Jehovah sadariok kamu ngamal sirwa tujulanon
Rade mahuma jalo pasuna. Hati tiorong menna di rumah gorga, gora seperti menggopak ma di rumah persatian. Asima rohani Tuhan Jawa, tujulanon rade mahuma nagang persablian. Tutu. Musik nami rabi. Ya, terima kasih. Beda mang ma musik si tolu saudulan kasi malungani tolu saudulan. Ay, Matomo! Dari Cornelia Malawi.